Sejak awal serangan brutal rezim Zionis, lebih dari 8.200 relawan Bulan Sabit Merah Iran telah dikerahkan. Mereka terlibat dalam 502 operasi kemanusiaan, memberikan pertolongan pertama, mengevakuasi korban luka, serta melakukan pencarian dan evakuasi dari bawah reruntuhan bangunan. Ketua Bulan Sabit Merah Iran, Dr. Pir Hossein Kolivan, menyatakan bahwa pihaknya juga sedang menempuh jalur hukum internasional terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh rezim Zionis. Melalui kerjasama dengan Komite Internasional Palang Merah dan Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, berkas pengaduan resmi kini tengah diproses oleh Kejaksaan Kamah Pidana Internasional. Misi kemanusiaan terus berjalan, meski dunia masih bungkam. جنایاتی بود که انجام داد. ما اینا رو به صلیب سرخ جهانی گزارش کردیم و خواستیم که هم محکوم کنن هم پیگیری‌های قضایی رو انجام بدن. اعلام و گزارش و اعلام جرم به دادستان دیوان بین‌المللی کیفری کردیم اینها رو.